හායි යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න ඉතින් මම අදත් අලුතින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයාලව බලන්න. මේ මම අද හිතුවා මම වැඩ කරන සැලොන් එකේ මේ ඉන්න මගේ යාළුවන්ගෙන් අහන්න ලංකාවේ මිනිස්සු ගැන මොනවද හිතන්නේ? ඒ වගේම මමත් එක්ක මෙයාලා අවුරුදු ගාණක් වැඩ කරනවා. එයාලා මම ගැන මොනවද හිතන්නේ කියලා මගේ යාළුවෙන්ගෙන් අහලා බලන්න. හරි එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මේ ඉන්නේ මෙරිසා. මෙයාගෙන් අහලා බලමු මෙයා මාත් එක්ක කොච්චර කාලයක් ඉන්නවද? ඒ වගේම මෙයා මොනවද හිතන්නේ මං ගැන කියලා. Hi Meris. Hi, Karan. Okay, tell me, you are many years with me, and what is your opinion about me? I'm more than 17 years with Kanishka. And then Kanishka is good. Sometimes it's good, sometimes bad mood. Every time bad mood. What do you think about Sri Lankan people? Yeah, Sri Lankan people is good. Good. Okay. What do you feel about them bad? Every time bad mood. Only me. Maybe others people not like this. Yeah, Mama Odi is good. Okay. She talk about my mother because she also here 30 years old. She says she's good more than me. Okay, Marisa. What about my daughter? I love your daughter very much more than you because when they giving birth, I'm with them. Okay, Melissa, thank you so much. Thank you, Anushka. I'm very happy to be with you. Inshallah, many years. Good luck to your new Thank you door. so much. Okay, thank you. හරි යාළුවනේ. ඔන්න ඉතින් මගේ පළවෙනි යාළුවා මෙලිසා අපි ඉන්ටර්විව් එකක් කරා පොඩියට. ඊට පස්සේ ඉන්නේ මේ ඉන්නේ ජෝ. මෙයා තමයි අපේ සැලොන් එකේ ඉන්න බෙස්ට්ම කෙනා. එයාට තමයි කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක්ම ඉන්නේ. හරිද? අපි ජෝගෙන් අහලා බලමු ජෝ කොච්චර කාලයක් මෙහි ඉන්නවද? ඒ වගේම ජෝගේ මෙහි එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා. Hi Joe, how are you? I'm fine. Okay, Joe, tell me you are many years with me now. 8 years. 8 years. Okay. Yes. What do you think about me? Tanisha, there is a good character. Yani, she is good. Then she is a bad. Sometimes not same like me. I'm bad. Sometimes I'm good. Sometimes like this. Yani, all of the yani, she's good. Thank you so much. Okay, tell about my daughters. Your daughter very, very, very kind and good for us, your daughter. ඇත්තටම කියනවා යාළුවනේ මගේ බබාලා දෙන්නේ වැඩි හරියක් වෙන්නේ මෙයාලත් එක්ක. මොකද මෙයා එයාලා ඉපදුණු දවසේ ඉඳන්ම මෙයාලත් එක්ක තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මෙයාලා ගොඩක් එයාලට ආදරෙයි. ඒ වගේම තමන්ගේ කෙනෙක් වගේම බලා ගන්නවා. Jo, you are and very cute. You very cute. Your daughter, more very beautiful, better than you. Tell me, you how many years in Saudi Arabia now? 15 years. Inshallah. Yes, 15 years. Inshallah. How many years more you want to stay here, or you want to leave? I want 3 years only. Inshallah. You finish your contract, you will go Okay. your home. Thank you so much. Thank you. හරි යාළුවනේ. ඔන්න මගේ අනිත් යාළුවා තමයි මේ ඉන්නේ. මෙයාගේ නම ඉන්තිසාර්. මෙයා සූදානි ජාතිකයෙක්. දැන් අපි යාගෙන් අහමු අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න ටික. Hi انتصار كيفك؟ هلا كنوش، كيفك؟ هتكلم عربي عشان تعرف انه كنيشة كيف بتتكلم عربي. تمام. اوكي. ابي تقول لك شيء. اول شيء قولي لي انت كم سنة تعرفني؟ انا بعرف كنيشة حوالي 10 سنين. طيب اوكي 10 سنين ما تشتغل هنا 10 سنين بنشتغل مع بعض. هي كانت دائما تخانقون مع بعض، دائما تتصالحون بعض. هذا وضع طبيعتنا عادي. هي كانت في قسم وانا كنت في قسم ثاني. طيب بس دائما بنتلاقى مع بعض وعيالنا مع بعض. كنيشة ستوب عشان المنبه ده. طيب اوكي قولي لي الحين شنو عجبك عني وشنو ما عجبك؟ كنيشة بتحب إنه تطور نفسها. يعني شوفيها من إنها بدت كريسبشن ما شاء الله الحين ميك اب ارتست، بتمسك زباين، عندها شغلها برضه بزنسها الخاص اللي هو مجموعة بتاعت زيوت ومغذيات للشعر. يعني إيش بتحب إنها تطور في نفسها دايما. أوكي. عندها مساوئ نرفز طريقة دائما نرفز. ايه اذا في شيء خارب المود حقها خلاص بتخرب مود اي حدا معاه. اي حدا معاه بتخرب المود حقها. هذه المساوئ حقتها بس، وايجابياتها ما شاء الله عليها بتحب تطور في نفسها دائما.
دائما أنا حركية. شوفي بقول لكم شيء، أنا تشتغل بالصالون الحين صار لي تقريبا 17 18 سنة، وانتصار من عرفتها هي الوحيدة للحين تقدم معي ريسبشن دائما، يعني ما شاء الله هي اللي أكثر واحدة طولت معنا، لأن دائما بنات سعوديات بيجونا دائما تطلع ما تطول، ما شاء الله انتصار هي اللي ماسكة كل شيء يعني. ماسكة مرة فيهم. مرة فينا وما تبي تطلع، حتى لو احنا طردها ما تبي تطلع وتجينا. طيب والكنيشة قبل ما تتزوج ما شاء الله الحين عندها بنوتين جميلات اللي هي إيمان وترولي. إيمان مسميها على صاحبة الصالون. طيب طيب انتصار اعطيني رايك على اكلنا، اكل سريلانكية. يجنن. أنا عندي كل جمعة بتصل على كنيشة ايه يعني أي افهم لانكاو ريستورانت كدينوني أي دام. لدرجة إني خلاص بقول لها أنا بروح سريلانكا. أنا إذا رحت سريلانكا عادي الأكل السريلانكي عندي عادي يجنن. تمام hari deng api kalane sama hada salta me damam restaurant ki api kaim order karna, api kaim order karna ko ani mara me ara kaim ekak gena මොකද අපි තුන් දෙනා තමයි kaim ගේන්නේ ඉන්තිසාර ගොඩක් කැමති අපේ kaim වලට. اوكي اذا واحد يوم انت عندك الفكره تروحين سريلانكا ايش رايك؟ هذه فكرتي. خلاص انا باول تطلع اذا انا بعد طلعتي اخلي انتصار تجيني عندي اجيب لكم اشياء ما توقعين، يعني انتصار هي اللي تجيب لكم اشياء هنا. طيب انتصار ما شاء الله عندها بنت اسمها لجن جنن ما شاء الله تبارك الله، جميلة مثلها بالضبط. طيب يا انتصار شكرا على كل شيء، شكرا. ما قصرتي. يلا شكرا لكم كلكم. හරි යාළුවනේ මේ ඉන්නේ මගේ අනිත් යාළුවා. මෙයා අපේ සලන් එකට අලුත් කෙනෙක්. ඉතින් මෙයාගේ නම සෝයි. අපි යාගෙන් අහලා බලමු එයාගේ අදහස් කොහොමද කියලා. Hi ate Zoe. Hello. Kamusta ka? Good. Maganda na What about ikaw. you? Thank you so much. Okay, Habibti. You tell me many years you know me and what you think about me. Think about you. You're so good and kind person. Yes. And same time, Yes, of course. Same time? Yeah, the same Makulit? time. Yes, makulit also. Yeah. so at Zoe, how many years you are here now working? In Saudi. Yes. Yes, it's been 15 years now. You miss your family. Many years Of you not go to course, Philippines. because 10 years I didn't go vacation. So of course I Miss you. Yeah, I miss them. Okay, inshallah, I will wish you can quickly go to your home, see your baby, and you be happy with them. Thank you so much. Thank you. Hari යාළුවනේ මේ ඉන්නේ මගේ අනිත් යාළුවා. මෙයාගේ නම නෙල්ලා. මෙයාත් අපේ සැලොන් එකට අලුතෙන් ආපු කෙනෙක්. දැන් අපි මෙයාගෙන් විස්තරයක් පොඩ්ඩක් අහලා බලමු. Hi ate නෙල්ලා. How are you? Fine. Okay, tell me you how many years now here Saudi Arabia? 7. 7 years. What you feeling about Saudi Arabia? Good and hot. Good and hot. Okay, what about your family? You many years go the Philippines or not go? 6 years I 6 not years going. now, Yes. not Yes. Okay. Okay. What do you think about me? You, Kanisha is good, moody, Yes. very moody. Yeah, that is true. Yeah, very moody. Sometimes smiling, sometimes angry. Moody. But you are good. Okay, thank you so much. What about my daughters? Very, very good. Her 2 daughter is beautiful, Nani and Tuti. Very, very good. All the staff here is love her daughter. Okay, what about the Sri Lankan food? Number 1. If she eat in the morning, sometimes I Share with me. yeah, because I like the food of Sri Lanka very good. Inshallah, one day you come Sri Lanka in my home. I will serve everything you like. Okay. And Kanisha is very beautiful in person. Thank you. Yeah. Okay. What you think about Sri Lankan people? Adi, yani beautiful because you and Isru in handsome and beautiful. Thank you so much. Mama Thank Odi you. is beautiful Thank too. you so much, Auntie. Welcome. Ate nila. Ay, auntie. Ate nila. Ate lang. Thank you. Hello, Sri Lanka. හරි යාළුවනේ. එහෙනම් ඉතින් යාළුවා දැන් දැනගත්තනේ මගෙත් එක්ක වැඩ කරන යාළුවෝ ටික මොනවාද අපි ගැන කියන්නේ. එතකොට ලංකාවේ මිනිස්සු ගැන කියන්නේ මොනවාද?
ඔයාලට හිතන දේ කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයාර් කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි හම්බුවමු. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි මගෙත් එක්ක හිටියට. See you guys.